Estem a Cans! Avui estrenem. Com et sents? Estic molt emocionada, la veritat. Bombo, clar. Amb ganes de veure el curt aquí, no? És que és molt fort aquest moment. Ei, la cara del corto. Bonjour! Opino que estic molt contenta, tinc moltes ganes de veure-ho per primer cop en pantalla gran. I no, ni más ni menos que a Cannes. Really happy to present you this film that we made with so much love, so I hope you enjoy, and thank you to everyone that made this possible. Thank you.